إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ayah ini mapipikir tanwa bagan tanu sa usayan beluin tanwa alang tanu si isagyang kaiya oras taniman tu na gyang kaiya makapantag si iku siksa si iku kubur na gyang kutua kadarandang si isagyang kanan akubur di napakalma si isagyang kanan akubur gyang kaiya kubur mangurip no Allah na gianan ipagampaganay adarpa si isa alungan amuri. Gianan ipagampaganay darpa kesuldan tanu si iku katugalin tanu si isa alungan amuri. Padanan ko antuninibanan na pamintuan kisudut tanu udi nakakira utat tanu si isa alungan amuri. Pagpakataling umasan agyang kutua balas utaw amya naguntaman na gugyang kutua balas mambutaw siyo pakyan swallah kagyang kaya balas na dua balas amapya na gubalas amarata nagyutui kiyatiro no mga ulama at tigiran al-jaza min jinsil amal suat tigiran manai subalas na pindo itaku galbak ayam mana na ginan mambusuti ku mga lukas tanwa andi inam berutaw na aya din kalabuan sadin sang gulawla naka o kapapadala makasi sa giyang kaya dunia na giyuti imbalasan raka wallah sadin sang gulabak sa mapya nakilay niyan agiyang kutuaping gulabakyan amapya nasapman sang gulawla sa marata nakili niyan mambuagi ang kutuaping gulawla niyan amarata. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Sadin sa tao ang gulawla sa mapya ngalabak sa mapya nakili niyan wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Nagsadin sang gulawla sa lagid buo kulpong amarata na ayam na niyan nakili niyan agyang kutuaping gulawla niyan. Ginan isabab Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitru yan kukiapan utulon o Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tigyan manay inna ahadakum idha mata urida alayhi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli al jannati famin ahli al jannah wa in kana min ahli an nar famin ahli an nar فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. Pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam atige namataan aswi sarkan na andin ni kawapatian kapatay niyan nakakilangon sudar pa yan ku kapita-pita nagusi ku kagabi-gabi in kana min ahli al-jannah fa min ahli al-jannah. Amay ka sa kanyan na tao ko surga, napadi sa kanyan kung mga tao ko surga. Wa in kana min ahlin nar, fa min ahlin nar. Na amay ka sa kanyan na tao ko naraka, nasis kanyan pwede kung mga tao ko naraka. Fayuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yawmal qiyamah. Na ayat tiruunon, sa giyang kutuwa kakilangon, kudarpayan si sa giyang kutuwa kuburian, na ayat tiruunon, amay ka makilangon. Na hada maq'aduka hatta yab'athaka Allah yawmal qiyamah. Gi'i idarpaka. Gianan idarpaka sa taman sa kawiyagar ka wallahi sa alungan qiyamah. Dia kanan ahadith
na makan guguna na uwanan udi na ayam itu turuyan ailat na ketantunian amataan asu kubur na mapapadan mo na agyang kutwa kasiksaan na gugyang kutwa pakalma na gumataan asu kubur na piu-piuranan udi na so kapagintaw ko kubur na benar-benaranan wajib agyang kutwa kaparatiyayaon nagwajib agyang kutwa kapri paradwi si sagyang kanan akubur ginan isabab asu Nabi sallallahu alaihi wasallam na igira adna miyawafat na andad ni ki kubur nun na andad ni kapakapapantara agyang kutwa lupa sagyang kutwa ki kuburun si sagyang kutwa tao na ayat tirunu Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan ud'u li akhikum was'alu lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al na iman tu atigma na iyo Rasulullah na pamangani niyo sa dua so pagari niyo nagu pangani niyo ku Allah akapakatekna aun wallah kamataan atigma na iyo Rasulullah iman tu na pusumarian sa kanian andin ni kapakapapantara agyang kutwa lupa na makanaw agyang kutwa tao ayama ananian napakanaw sa kanyan sa kapakanaw hayat barzakhiyah ayama ananian na kapakanaw sa kawyag-uyag si sagyang kutwa dalam akubur agyang kutwa kapakanaw niyan na sumarian sa kanyan agyang kutwa malaikat tapakat talingumaon na si sagyang kutwa kasumariaon na ipagiso na agyang kutwa ayama ananian na antawa ay kadnanian antawa ay nabi niyan anto na ay agama niyan na amay ka sa kanyan na mapiagyang kutwa amalian padud sa kanyan sa agyang kutwa mga tao amitak na kuparatiyak wallah na kasumbagian sa untul agyang kutwa isumariyaw na amay pumanakas sa kanyan na biyukaan yan sa purot aginawa niyan kapiangunutan yan agyang kutwa baya aginawa niyan na si sagyang kutwa kapakay siron ay ipagiso na giyang kutwa anto na iniba na kadna niyan ipagisoon su nabi niyan nagu ipagisoon su agama niyan nadis kaniyang pakasumbag ka ayaw mo pakisaputian ayaw mo ana niyan nakisumbag yan na sa giyang kutwa pusumariyaon natigyan ayaw yan nagakan na kumanga tao naman na yaman na adinan tiroon naginan mong ikisumbagakan naginan isabab pakabdakan wallah sumiyamaratiyaya na ayam ananian na kesembagiran agyang kutwa anto na iniba na ipakay sekiran si sagyang kutwa kuburiran na petak na sinan nagwayam ananian na da mapangandamiran si sagyang kutwa kakapadalmiran si sagyang kutwa kuburiran ginan isabab mangurip ni Allah patut terakatan kapri paradwitan si sagyang kanan akubur patut agyang kutwa di tanuro na kapri paradwi sabab si sagyang kutwa ayam ananian na kapi piligrunian adarpa miya kasimpi-simpi tadarpa nagutan tua malibutang adarpa at tawan-tawan adarpa daabang kaun miya siringana ama pinanaluan na kaigiraman tua adna kailangan ka daabang kaun na tinabanga kaayam mo mi pagpadaakar o mi pluma makaakasi sagyang kutwa kuburka na sabu sa amalaka amia pasadga si sagyang kaya dunia nagiyo tu ikirag naka si sagyang kutwa kuburka giyo tu sabab akiatiron wallahu ta'ala si sa suratul waqi'ah ating manai wallah fa amma in kana minal muqarrabin farawhu wa rihanu wa jannatu na'im amay manating manai wallah kaaya betad agyang kutwa tao napadko miya makarani si iku surga farauhun wa raihan wa jannatu na'im nabagyan niya nagyang kutwa kapak kadadaka wa raihan nagugyang kutwa pagapar wa jannatu na'im nagusus surga apa kalma surga apa ayam ananian na surga kadarandang surga antunay ni bana ada alawan yan amapia wa amma in kana min ashabil yamin na amay mana kaaya betadi nating mana yung Allah na pada ku mga tao si sa kawanan fasalamun laka min ashabil yamin
na kalilintad terunun akalilintad abagian ka pada ku mga tao si isa kawanan udi na mga tao sa tumampar sa kawanan. Wa amma in kana minal muqaddibin ad-daddin na amay pumanaka ayab tadian ating mana wallah na si miya pada ku miya manaplis miya mamukag agu mitut dari dedeg fanuzulum min hamim na aya iti tilagadun udi na akati tilagadan sa aya maknanya na ig applicable wa tasliyatu jahim nagupaka pagbuman si ikunaraka aya ngarannya na sunaraka jahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin namataan agianan ating mana wallah na titua benar atetana benar aya maknanya na dan nabon sangkaan titu-titu dan benar ating mana wallah. Yang kanan ayat inalwitan na ayat katuru Ibnu Katsir rahimahullahu taala natigin agianan ibtad umanga tao gianan ibtad umanga tao agian kanan at tadua betad mapembetadiran si sagiang kutwa masa akapakataling makinan umalakul maut imma an yakuna minal muqarrabin kepakayating mana yung Ibnu Katsir asi sekalian maaf pada kumanga tao piya makarani udina miya makarani si ku surga wa imma an yakuna mimman dunahum min ashabil yamin na kepakaiman asi sekalian matatag udina si sekalian pada si sagiang kutwa mga tao si isa kawanan wa imma an yakuna minal muqadzibina bil haqqi dhallina 'anil huda al jahilina bi amrillah na kepakaiman ating mana wallah ating mana Ibnu Katsir asis kanian mapad ku mga tao api makambu kegiran sebenar untol nagusumi nilai siran si ikut turuan asiran nada abairan mga malam udi na mga inuranti si ikuan tunay ni bana suguan wallah subhanahu wa ta'ala. Giyang kutwa kaya tiruon wallah farauhu wa rayhan wa jannatu na'im bagian yan agyang kutwa kapak ada deke nagugiang kutwa pagaper nagugiang kutwa surga apa kalmah nagianan ayam maknanya nakakebado inian abagian yan so kapak ada deke nagugiang kutwa antum ini bana pagaper nagugiang kutwa surga apa kalmah na penutul nuto malaikat so mga malaikat na penutul nila nuto si sagiang kutwa mga tao apa maka surga si sagiang kutwa masa ayam maknanya nadiran kasakaratul maut si sagiang kutwa masa antun ini banakang genatiran si sagiang kaya dunia gitu sebab ini dalil usabah di kumang ulama sa mataan giang kaya siksa ko kubur na titu benar nagwajib agiang kutwa katarimaon udina kaparatiaon ini dalil san umang ulama agiang kaya katur wallah subhanahu wa ta'ala atigian manay an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab si sa suratu Ghafir ayat 46 Peter wallahu ta'ala atigian manay an-naru yu'raduna 'alayha so apoy udina sunur neraka suapoy na ayam anan na yu'raduna 'alayha pepakalanggaan sirano udina pesendi na sirano ashiya ghuduwa wa ashiya ayam anan na pesendi siran udina perarangan siran kisagiang kutwa apoy si ko kapita-pita nagusi ko kagabi-gabi wa yawma taqumu as-sa'a nagusi sagiang kutwa masa akapakatin di bangkit na ayat tiruun wallah tiruno Allah tigina adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab napakasuludaniyo udi na suludaniyo so mga tantara o Fir'aun si iku daalawan yan amaylot asiksa si ikuan na iba na masupit asiksa napakasuldan iron so ay maanan yan napagtaw o Fir'aun anto na isabab
akini sugun wallah na aya sabab akini sugun wallah na sabab waya makna niyan na kaya pangadak walairan sabab ko kaya so pakairan si wallah aya piang unutaniran nagyang koto antu na iniban na panduang kiran o Fir'aun aya piang unutaniran nagyang koto suguang kiran o Fir'aun na miyat tumuiran ayairan kaunutan so Fir'aun adis wallah subhanahu wa ta'ala nagyanan isabab ini subwallah apa kasunda kiran si sagiang kutwa ayam makna niyan na neraka jahannam giang kutwa mainut asiksa si iku neraka jahannam gitu sabab ayat pitru Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala natigan manay fa inna arwahahum tu'radu 'ala an-nari sabahan wa masaan sumangan ya wairan atigu Ibnu Katsir na perarangan si iku neraka jahannam si iku kapita-pita nagu si iku kagabi-gabi ila qiyamis sa'ah sataman sakapakatin deg ubangkit na perarangan din agiang kutwa ayam ananian na mangan ya wairan si sagiang kutwa apui kunaraka jahannam fa idza kana yaumul qiyamah ijtama'at arwahuhum wa ajsaduhum fin nar taman sa amay ka maka tindig sualungan amori maka umasiran si saalungan amori na ketimo sunya wairan mangan ya wairan agus sumanga lawasiran si kunaraka jahannam na dua siran din absiksaan si sagiang kutwa neraka dua siran absiksaan si sagiang kutwa ayam ananian na neraka jahannam gianan sabab pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kaya pakatitianian ko Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anha tigyan naman ay walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi mithla aw qariban min fitnatid dajjal matana sa kanu tigyan man ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matana sa kanu na kesugat na kanu din marata murala si iku mga kubur sa langit umini sugat rakan wa murala si iku yang maananian na kabinasaan o dajjal kabinasaan wanto na iba na dajjal yu'ta ahadukum fayuqalu lahu ma ilmuka bihadha ar-rajul fa amma al-mu'min aw al-muqin la adri ay dhalika qalat Asma fayaqulu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati wal huda ayakun manggulula na wit nagyang kutwa mama si sa alungan amori gyang kutwa isar kanu na pagwitan sa alungan amori na ayap teronon ma ilmu ka bihadar rajul antum na ikatawin ka si sa gyang kaya mama maana gitu sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayakun amat tero mu'min udi nagyang kutwa tau at tak na komparatiya na tigyan Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda giyana natigyan su Muhammad asugu wallah amini talinguman yar kami sumanga rarayag akarina nagu suturuan fa ajabna wa amanna wattaba'na natiyari mami nagu piaratiyami nagu inunutan miskanian fa yuqalu lahu nam salihan faqad alimna in kunta lamuqinan ayam ananian na ayaku na terunon sagiang kutwa kapakasumbagian napakaturuka ka ayam ananian na saka na bilang ataw ka faqad alimna in kunta lamuqinan na mataan asa kami na kiyato ko nami mataan asa ka na titwa tutak na kuparateya titwa ayam ananian na tutumangkad wa ammal munafiq na subman sa munafiq awil murtad uni nagiang kutwa kedua-duaan ayam ateruyan si sagiang kutwa masa akapakaisirun antum na ikatawin ka sagiang kaya mama agi ito sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayamat ru'yan na tigin na la adri dia kena tigin na katawan dia kena na tigin mana ikilala sami'atun nasa yaquluna shay'an faqultuhu ayam yan nagang kumangataw na adna dirian ditiru na nganinsan na gitu membuat tigin ni maptiru akan ayam maanan yan na sumangataw amya maratiya
na amay ka ipakay syukiran su Rasulullah na makikilala iran su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabtur iran agi tu su Rasulullah amiya kataling mako onton miya kataling mako turuan na piarat tiyan yan nagwi nunutanian nagwi maananian na antun ini bana piangin benar yan agi ang kutwa miya mini talinguman yan na amay pa nakagi ang kutwa munafik na diskan yang pakasembag dinian kekilala su nabi nian si sagiang kutwa masa aka pekaisirun si sagiang kutwa kemudian ayah sebab napi yang unutan yang subaya aginawanian na dan yang unuti su Rasulullah dan yang paratia su Rasulullah yang kutwa mini taling mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siang kaian na sabab sagiang kutwa kiasang kaanyanun na gitu sabab ame kay ipakaisun su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dinian katawan ipakaisun su nabi nian na dinian katawan o antum na inabinian sabab ci sagiang kutwa kiasopakan yan ku nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginan isabab su nabi sallallahu alaihi wasallam na uman din sembayang ci ku tendoy o umur yan na uman sa kanyang sembayang na lalayon yan pupumanganin ci wallah ci sagiang kutwa masa akatuturo yan si ku kapita-pita nagusi ku kagabi-gabi nalalayon yan ipamangnin si ku wallah ayam maanan yan nakapakalindungian si ku siksa si ku kubur kagiyang matan ayam giyang kaya siksa ku kubur na amay kagiyang kutwa tao na amay kumapadalam sa giyang kutwa kuburian na amay ka sa kanyan na masiksa sa kanyan ku kuburian na gitu na to sa si kuburian o kada yan ku kuburian na ayam ananian na mas may luto siksa ay siksaun wallah nasabman sa tao makalidas si ku siksa ko kubur na bakalidas si ku siksa si salungan amuli ginan kailangan aditan di kapri para duisi sa giyang kaya ayam ananian na mga pakuburantan gitu sabab akiatirun wallah atiyana yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha sisa surah Ibrahim ayat ke-27 terun wallah atiyin yusabbitu Allahu alladhina amanu faqabtaqna an wallah susiranu tuam ya maratia bil qawli thabit sakatru atataqna fil hayati dunya wa fil akhirah si ku qawiy ku dunya na si salungan amawli wa yudhillu Allahu adh-dhalimin nagun dudugin wallah sumanga darwaka wa yaf'alu Allahu ma yasha na penggulaulaan wallah suaya makna nian nanganin akabayan ayat mana agian kaya ayat akapakaptekna wallah kukatiro si kuya mana niya namanya maratiya nagukan didiga wallah si kumanga tao amanga darwaka na ayam ana ini na si sagiang kutwa kasumari ako tao si sagiang kutwa kuburian na amay ko pumakaisun sa kanyan na sumya maratiya na pakasumbag silan sa titwa kasumbag tetak na akasumbag nagyang kutwa mga tao amanga bukag mga tao amya manaplis mga tao amanga darwaka na ayam ananian nan didegan silan wallah nada akisumbagiran si sagiang kutwa masa kasumari akiran si sagiang kutwa kuburinan ginan ayam ananian na kailangan aditan o kapriparadu na giyang kaya mga kubur giyang kaya darpa amay ka ayam ananian na matungkop po na sutaw na da kedingilan yan apa garinian dinian kedingilan si karumanian dinian kedingilan si wataian dinian kedinginan solusian da ka pumangnian yan sa tabang inunta na ayabu ke pasanian na sabu samya pasadin sa giyang kenya giyanan kailangan akapreparaduan tanwanan upang ako kilitan wagi ang kanan akubur agiyang kutwa kasimpitian giyang kutwa kalibutengyan giyang kutwa kayaunian na amay kasutaw na ayam na niyan na anto na iniba na pwede sa kanya na kung mga tao ang mga darwaka na tanto tuwa kinutan akasimpitian na tanto pa na akinutan akalibutan na tanto pa na akinutan agiyang kutwa kayaw niyan na may pa na agiyang kutwa tao akawapat na pwede kung mga tao ko surga
Nak meluy lagi yang kotua kemudian asurbi uga surgaan. Pakabelang. Nagu yang makna dia nak pakasindau. Nagu meluy apa kalma. Meluy ayam makna dia nak kadarandang. Agi yang kotua kamu pegintau nian sisa yang kotua kemudian. Tang ni takwa Allah ama pedetan ko mga tao pumaka surga. Nah. Lagi na. Apa ya sunah Nabi Ibrahim? Nalalay yun yan di pamangnin si ikwallah. Ayam makna niyan na. Anto na iba na makalindong sa kanyan si sagyang kutwa. Anto na iba na kasiksaan si kukubul. Di niya di pamangnin ikwallah. Ayam makna niyan napakataknan sa kanyan wallah ko kapakasumbag. Sagyang kutwa kasumbari ako tau si sagyang kutwa kemudian. Namay kagyang kutwa tau. Ayam makna niyan na. Miyangalak wala ko dunia. Biutawan na niyan ginawa niyan. Dan yan kaningkiran ako ginawa niyan sa agama. Na ayam makna niyan na matag ko kuburian. Na anto na iniba na duan-duan yan din na makapasendit sa kanyan sa kapakasendit. Dabali niyan akapakasendit. Dito ang mala akapakasendit. Ginan isabab. Aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayak at tiruyan na tigyan manay. Sige ko kaya pakatitiyan niyan ko Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu at tigyan manay. Inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha falawla an la tadafanu lada'awtu Allah an yusmi'akum min adhabil qabri alladhi asma'u minhu. Pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigyan manay. Mata na yang kaya umat, yang kaya pagtao, tubtala fi quburiha, na kesugat ciran ayam anan yan na examin, kesugat ciran at tapang, tiuba, kabinasan, unina, piyakalak-lak, si sagyong kutwa kuburian. Mata na yang kaya pagtao, na kesugat ayam anan yan na piyakalak-lak, si sagyang kutwa kuburian. Falawla an la tadafanu lada'awtu Allah an yusmi'akum min adhabil qabri alladhi asma'u minhu. Udi buka giting mana i Rasulullah kaji diganu pelil benga. Namata na ting mana i wallah, ting mana i Rasulullah. Udi buat tingin mapang gulaula. Aw man isa na pelebeng yang supedian. Namata na ting mana i Rasulullah apang ning kudeng ku Allah. Apa kinegir kanu so pekenega kana si ko kubur. Pa kinegir kanu agi yang kotap kenega kana tingin man ice ko kubur. Malu ni man pupande pati. Igira ayam makna niyan na sinik sa sutaw sa yang kotwa kuburian. Agi yang kotwa kabupaka sekian. Sa yang kotwa kasakit, agi yang kotwa siksa si ko kubur. Na mataan ayam makna niyan na titunin na apapaka kurisak. Sa yang kotwa kapaka kurisakian na ayah ko dinumpakan na sa mga jin ang sa mga manusia. Kau pamakap ka nagtano. Agi ang kanan ayah makna niyan na di kapakan didigaw. O mga tao, sagi ang kutwa komunidad. Sagi ang kutwa kabsiksa kiran na mataan kalakatan. Benda ayah matirutan na tomu ami kubura ko. Sa ayah makna niyan na kalak. Sagi ang kutwa anto na iba na ayah makna niyan na pagkaulaw lagi ang kutwa mga tao si sagi ang kutwa komunidad. Baka nagkasapiti barangan akakisa ka. Leni man igira at namiya sugat anto na iniba na anto na iniba na stranded. Udi namiya sugat anto na iniba na bagyo. Miya sugat linog. Yang kutwa ka pagpakakisa ko mga tao. Sagi ang kutwa ka pagkalakiran. Sagi ang kutwa yung mga niya nakulaw layran. Nas jingkad na pagabay na sagyang kutwa kapagpakakuris sa mga tao si sagyang kutwa kapsiksa kiran si sagyang kutwa mga kuburinan. Tanto apiakan lakalak sudar pasi ko kubur. Urian ukatiruasan Nabi sallallahu alaihi wasallam atigin upama buka digano pulil benga na pangninakan din si ikwallah apa kinagirakan usap kinigakan sagyang kanana kubur. Naurian yan na sumiyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ikong mga tao. Nanto na ipitiro Rasulullah. Tigyan ako mga tao. Ta'awadu billahi min adabin nar.
Qalu na'udzu billahi min adzabin nar. Piteruyan ako mga sahabat tiga na nalindung kanu ku Allah pun ku siksa ku neraka. Namia magaan sumagaan namia kater mga sahabat tiga nan aluminindung kami ku Allah. Pun ku siksa si ku neraka jahannam. Naurian yan na piteruk manu Rasulullah tiga manay. Ta'awwadhu billahi min adzabil qabr. Lindung kanu si ku Allah pun si ku siksa si ku kubur. Namia kagiro sa mga sahaba amataan as kami na luminindung kami ku Allah. Puno kuya makna niya nasiksa si iku kubur. Puno kuya makna niya nasiksa si sagyang kanan akubur. Yang kaya kubur nagi ipagampaganay adarpa. Kumang adarpa si isa alungan amori. Miya kay isa alungan miya panutulu Tirmidhi. Asokon so Osman na aya betajian na miya kay isa na miya katindig sa kaniyan, tuminindig sa kaniyan si sagyang kutwa pantag akuba, pantag o kubur na papakaguro sa kaniyan sa taman sa miya ramas sa agyang kutwa baka iyan giyang kutwa sumpa iyan na miya ramas alo siya ka papakaguro kiyan na at na miya katuruno ko mga sahabat tigin na kaya tigin na Uthman tadhkurul jannata wan nar fala tabki wa tabki min hada. Ino ating man yung mga sahaba. Diyan ko tamitero ni ino atigin hay Uthman. Ay gina pagpagaluin nakatigin so ayama na niya na surga gusto neraka. Nadiga tigin man ay pakagurok. Igina tigin na pagaluin nakatigin so surga gusto neraka nadiga pakagurok. Ugiin na miya katindig sa giyang kaya kubur. Na ayama na niya na niya kaguro ka atig man ay agyang ko tamiteroon na aya pitero yan na tigin man ay inni sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inna al-qabra awwal manzilin min manazil al-akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashadd minhu. Mata natig man ay Uthman ayat tingin apkiguro ka na tingin manay namiyan ka na tingin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin yan iteroon mata na tingin na sa kubur naginan ipagampaganay adarpa apa di kumang adarpa si isa alungan amori fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu na upama kamakalidasun sutaw na suurian yan na lebih amalbud nagusadin sa tao adirun makalidas na suurian yan natitud na amasupit asiksa. Diyan ang isabab apitero at tigyan o Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'aytu manzaran qat illa al-qabru afda'u minhu. Dan na at tigyan man ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amila yakan at tigyan man ay ayamaan yan natitwa kailay at titwa masupit akap kilayon aban yan nakalawani suwaya mo anan yan na kubur ating manayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giyang kanan akubur na langun tanurun sagad langun tanusan pa kasagad kada ataw abuputaw sa ikumniya leni man so mga unaan tano so mga kakatano so mga lokos tano miyaw nasiran din na si ikulupa miyaw nasiran din na kuwaya maanan yan nadar pairan si sagyang kanan akubur na tunga na ayamaan niya na di makasundit agyang kutwa mga tao abiyutawa na nilang so mga ginawiran si sagyang kaya dunia na si sagyang kutwa ada tanong pa nakapakasundit na preparaduan tanong agyang kanan adar pa da tao barak tanusan pa kanidas kaapi agyang kutwa mga tao abiyang matay sa kanudan na adin din amati tibu ba kuburiran asumari ang kiran si sagyang kutwa kaya maanan yan na anto na iniba na miyang budoleran si sagyang kenya leni man agyang kutwa sa kataw mama giyang kutwa sa kataw mama na miya kay sa adungan na ini panginsanan yan ini tunan yan si iku mga pamilya niyan si iku mga watayan at tigyan hey mga ikaritang ko na amay ko petaya ko na subudanakan natutungan niyo na amay ka matutong niyo na amay ko magumbi-umbi nagyang kutwa ayam ana niya na umbi niyan na sambura ka niya watigin man isi isa karudan kaanak watigin di kesiksa wallah ayat sabab akyang budodaan yan ro na sabab ko kalakian si ko siksa sa giyang kutwa kubur
na si sagyang kutwa masakya patay niyan na aya makna niyan na pinggulaw to mga muriyataw niyan aya makna niyan na tiutungiran agyang kutwa lawasyan na inisambura kiran agyang kutwa umbi niya na saragat apiakam bulablag kakalakian to sa angkon di kesiksa na urian niyan na sukyang gulaw aro mga muriyataw niyan na miyaw mas kanyan asumariya sa agyang kutwa kuburian na ini mana to da matatanwa kuburian na adin din amya tanwa darpa kuburian aya makna niya na sumari anon si sagyang kutwa urian o kaya pakapera para kasi sagyang kutwa umbi lawasyan ko kaya tutungaw na ini mana to ugid na kaya piya ka surga sa kaniyang wallah aya sabab kaya pa ka surga un wallah na kaya inun yan to pinggulaw laa kakalakian si ko siksa si ko kubur kalakian si ko siksa ko kubur na upamakwad na kalaktan sagyang kanan asiksa sagyang kanan akubur na mataan apri paraduan tanug nanan mataan apri paraduan tanug nagyang kanan adarpa mataan ko nating mana yung Nabi sallallahu alaihi wasallam pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya panutulon o Aisha radhiyallahu ta'ala anha tingina inna lil qabri dagtatan mata nating mana iyo mata nating mana iyo Nabi sallallahu alaihi wasallam adna matatagot tigyan si kubur ayam makna niya na kasimpit mata natitud na tigyan mana iyo Nabi sallallahu alaihi wasallam adna mapapadal si kubur kasimpit kasupit law kana ahadun najiyan minha na upamamu kaadna isabu apa kalidas sagyang kanan akasimpit kubur naja minha Sa'd bin Mu'adz na mataan aya makna niya na pakalidasun din so Sa'd bin Mu'adz na ini mana to isa miya panutul na so Sa'd bin Mu'adz na aya makna niya na udi ko keribat na isa miya panutul kepakaya umaribat ako napakauntul mbu mga kakatan ng mga ulama udi ko keribat na isa miya panutul na so Sa'd bin Mu'adz na isa sa kanya na miya panutula tao si ko surga ugay na da napakauto ko naraka na ini mana to ginan isabab mga urip mo Allah kailangan antun ini ba na kalidasan tanong kailangan akapreparaduan tanong wag yang kaiya antun ini ba na darpa si sagyang kaiya antun ini ba na pakuburan yang kanan pakuburan mata na gianan attitude na ko piya kalaklak adarpa abad na kedingilan na kaw na ingam pada ka da kedingilan na kaw na tumanay ka kana bangkaw kedingili si karumang ka atika o tabang ya kung ka ya pasangan ako si da kedingilan na ka da baraka pa tabang ay buah apa sa kana sabu saya makna niyan na miya pasad ka si sagyang kaya dunia sabu sa miya pasad ka si sagyang kaya dunia Gian ani sabab pakiatir Nabi sallallahu alaihi wasallam atigian manai yatba'ul mayyita salas ayat tiginan dulu kumiatai ko kumurian nagiang kaya telu tanudan tan wagiang kaya telu kagian na sing udah dunia ya mapung dola dulu gian sutau sagiang kutwa kumurian fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahid Nagyang kutwa taluan dulu na kumiatay ko kuburian na suduwa na nambaling amay kami dulu gina ko kuburian nambaling agyang kutwa duwaon na aya kelamba na ko kuburian nami pagpadaya nagyang kutwa isaw yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amalu aya kun andulug kumiatay na so pamilya niyan nagusto tanuk yan nagusto amal yan indulug ko teraka ka indulug kau kasangkapan ka sa giyang kutwa kubur ka indulug kay karumang ka indulug kay wataka indulug kay makna niyan na pagaring ka indulug kau lokosa ka indulug kau mga tumanay ka indulug kau amal ka so sambayan ka so puasang ka so sakata ka so amal ka mapia so paparangayan ka so piti barangan na mga amal ka sukiap maritis ka, sukiap suluyan ka, sukiap pamaganta ka, inulugan niya sa giyang kutwa kubur ka.
fayarji'u ahluhu wa maluhu. Na urian agiang kutua kini dulu gini rara kasagiang kutua kubur ka na pembelingan so pamilya ka. Si karumang ka na kita munangan yan sagiang kutua lupa ka kubur ka. Si urian ukatam gini rara ka beling si karumang ka, beling si pagaring ka, beling si tumanay ka, beling si lokos ka, beling so wata ka, pagawang kailan sagiang kutua kubur ka. Taman sa ayam niya panutun Nabi sallallahu alaihi wasallam na api agiang kutua depe-depe ku mga sinilasiran. Sakang guna tirarkanap ke negega. Napapakagiraw ka, ino ako niyong gunati sagiang kaya kumurakan. Tawan-tawan adar pa, da pada kanon, da aba kanon. Nipti na ba nga? Yarji'u ahluhu wa malu. Beling so pamilya niyan, beling so tamukian. Upama ko riuran ka kontraka ka. Na imbeling bu so taraka ka. Kana baru pelebangan so taraka. Biar rasa-rasay ka kontraka. Ha? Di nga di pangwasingan uman gawe itatrapuan na kadan. Pananang gila na kaubaminis yung bakata kisi. Urian yan nasi ko. Kay kubur na ka ko. Lupa ka. Kubur ka. Nasala ko driver. Si karumang kapi mo bayan na ka. Sala ka waki karumon. So mga wata ka. Kapi mo bayan na ka. Sala ka miya pluk-luk siran. Okay. Nasabot sa miya pagamala ka. Nagyutwi. Ayaw na niya namipag pada ka sa giyang kutua kubur ka. Gyutwi kaya tiroon. O mga ulama at tigiran manai. Al-jaza min jinsil amal. So at tingin manai subalas na pindi itanan kong galbak. Andi inambaro tao na ayad ang kalabuan. Sanja tao ang ginabang sa mapya. Na mapya abulay ko yan sa giyang kutua kuburian. Tadin sa tao ang gulaw sa marata. Daduen-duen yan din nakapya giyang kutua amalian ang marata na. Ikalakyan na si sa giyang kutua kuburian. Ya na. Ayam anan yan na preparaduan tanu agiang kanan akubur. Preparaduan tanu agiang kanan kapag kataling umatanu si sagiang kanan adar pa. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayam ya teruyan. Na tigian mana? Innama nasmatul mu'mini ta'irun ya'laqu fi syajaril jannah. Hatta yurji'uhu Allah ila jasadihi yawma yab'atsu. Mata na tigmana yung Nabi sallallahu alaihi wasallam asunyawa o mu'min. Ayat pitir o Nabi na sunyawa o mu'min. Miyaratiya. Ta'irun. So at tigin mana yung sunyawa o miyaratiya. Ta'irun ya'laqu fi sajaril jannah. Na di malayo-layo. Nakisambir sa giyang kutwa kayo. Si iko surga hatta yurji'uhu Allah ila jasadihi yawma yab'atsu. Sa taman sa dipakambaling taman sa dipakakasuin wallah kulawas yan kung gawi kapag biyagawn na misasambir din si sagiang kutwa kayo wayang maanan yan na surga. Ginan sunya wa mu'min. Na ginan isabab asakatan na pinaguntamanantan sumang amaltan si sagiang kaya lamba umur tanu pen si sagiang kaya dunia preparaduan tanu agiang kanan agawi kadita dun nakatawan wanto na mapenggulatan si ikwa yang makna niya na pemakatong gagawi dita no katawan no amay nagian natantan wa dunia dita no katawan no mapita dita no katawan no isagawi dita no katawan no pitugawi saulan saragon. Wama tadri nafsum madza taksibu gada. Wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dikatawan o ginawa wanto na imapanggulawlan yan mapita. Na dikatawan o ginawa wanto na anda lupa ayam anan yan nagkakuburanon. Anda lupa ikapantaganon akapatay. Nagyanan isabab ayam muri sabter unakanakano. Nagyang kaya katero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alala yung tanong keloy. Ida matal insan inqata amalu. Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aandid na tigyan ikapatay manusia inqata anhu amalu. Namiyat teped din so amalian sa giyang ke dunia.
Anda ni kapatay tao, miya pasad cuka panambayang, miya pasad cuka pamuasa, miya pasad cuka diakat, miya pasad cuka sidika, miya pasad cuka panay haji, miya pasad cuka yang makna niyan na piti barangan ang mga amal. Tama na kung mga amal ang mga rarata na pala ito miya pasad. Kaya tama na kami at ay sutaw. At ibad makapunggan na hindi makapukaw. Nandun ay kisabi, ketungkop sa giyang kudwa kuburian. Illa min salas. Ayaw buating man ay Rasulullah ada matapeda amalian. Nagyang kaya talo. Yang kaya talo namida na yun din. Di na ayaw man yan ada ba niyan ikataped. Matay sutaw na pakataling ma subalas yan sa giyang kudwa kuburian. Pagpakataling ma subalas yan sa giyang kudwa kuburian. Kantunay paganay sa giyang kaya talo. Ayaw paganay ron. Na sadaqatin jariyah yang kudwa ka pa kasi di kau tahu sa pagundas petuga asidika antunay petuga asidika pagundas asidika lagi do ka pa kambalay sa masjid so kambalay sa masjid na andit ni ka pa tayo tahu nagiyang kudwa di kang guna isa giyang kudwa masjid tapi balay niyan napakataling mon sa giyang kudwa kuburian napakataling mon sa giyang kudwa kuburian mimbalay sa madrasah taman sa kapakatitin di kagiyang kutwa madrasa pimbelay niyan napakataling maagiyang kutwa balas na kanyan sa giyang kutwa kuburian piya kaparian suwata ilo o di na ayaman na niyan na pinggastuhan niyan sa mga murid di mamaganad sa ilmo na taman sa di kang ilmo agiyang kutwa pinggastuhan niyan na ayaman na niyan napakataling mo nagiyang kutwa balas yan sa giyang kutwa kuburian na aya pinakaminos na makapamula sa tao sa pamumulaan apapagunga agyang kutwa pamumulaan yan na di kang guna agyang kutwa mga tao agyang kutwa ungaw pamumulaan yan uli na sa din sa pagpakasinongon na pagpakataling agyang kutwa balas ra kanyan si sagyang kutwa kuburian maatay sa kanyan katsisiko kuburian na miya kabagak sa pusaka si iku dunia apkerag niya agyang kutwa balas ra kanyan sa agyang kutwa kuburian sadaqatul jariyah sadaqah apa pagundas. Ikadua na au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu akiyang gunaan. Ibarat yan na saka miya kaswaka. Diya mo tuwa kaya pakaswaka, pinggalabak ka. Si sagyang ko tuwa kaya swakang kaon, kaya galabak ang kaon, inisampay ka kung mga tao. So kinisampay na kaon ako mga tao, nasa din sa miya kang galabakon, na uman imakang galabak sagyang ko tuwa. Ilmu ka, na pagpakataling maagyang kutwa balas na kasagyang kutwa kuburian kubur ka ikalimu wallah so mga ustad mga ulama ay psampairan agyang kutwa sa bukiran ipapamangan dawiran ako mga muriya tautan agyang kutwa ayama na niyan na adto ni iba na miyaswairan kasadin sa kaswakiran mga muriya tautan na pagpakataling umakiran o di na pembeli ito savings ayam ana niyan napketimu iran amaliran apa kataling makiran si sagyang kutwa kuburian sama niyan amagaan so kapalakay ko mga madrasatan na ipandapatiyo indulugtan ron sa mga watatan anta akadi ay pandapatiyo paganugunan tano sa mga panggastutan ko mga watatan anta akadi anta kaya maana niyan napaganugunan tano yimani piya ka mo masaon amay ka ayam anan yan nakabuyad sa madrasa miya kay ito na di tanong kagaga madakal suri ka lang mo kung madrasa anto na pa namida na kanan pagig sama kami kon di subray niya mga ustad ipuna mo kinang panaging kaya madrasa piyagiang kaya imbuya di sa exam ay siruk sa karata sa pig sa manwata ka na di ka kagaga ay sumbag ka na puna mo sa mga ustad antawa ustad miya katamo ko nauna pangadigan niwa antay ustada mo untuk sa madrasa miya katamo ko. Dabon miya katamo ko. Aya kadang lagi na piya ka kapakapadi. Bamala kisukay ron. Karena bamala. Naurian yan nandidaluan na ka tamok ka. Tunganid na iya ayam anan yan na anto na iba na kapakada panas. Adita numay inang ka. Aw na amay kasi sa eskwelaan na iya pululuba naging kuntoye malay kang beda. Ayap dulu ba naging kunta malay kambid under private sa amal eskwelaan ngayon to pagwit na kanu nawata ka na ya how bambeloy engineer bambeloy attorney
Ana malaman hari ana di kambida. Nah kikakuan kesuka tebu. Ini mananan. Tungan ya pihak kamu mesah sebetan danu. Pihak kamu mesah. Amai ko bakapan tag dunia na di pamagarabayan. Di pagura-dura din. Oi, nama kapan tag si kwalungan na mauri nada. Leni man awida kaltan. Kaya mana niyan na. Ayami akala awida kaltan si sagyang kaya masatano. Na anto na ini ba nabatan ko di pagro sa paka pergi mamantano kung mga masjid tan. At na matay ra katano na pelubaan si Alim Maula. Amay ko adna awida akal na pelubaan si Alim Maula. Eno to, agi dia mi katan to na isuyo na mi mga de. Na may kaya man yan nabi di sa madrasa na kisuwa-suwa ki Alim Maula pun namukop man na. Gi mau ulah pihak kamu mesti ini betadi. Pihak kamu mesti betadi. Sa kami kikuan Sheikh Maula na isad na amya kalala awida akalami. Anto na awida akalami gi nga mga padamang ustad. Igira isabu imalbat ra kami na awida akalakada makapumusya ta madrasa masjid. Lagi deh mia senduda ko si kwalungan nasalah sa kaya bisa niyan. Asa kanya bi mia kapangusyat saya. Dapat ulang kami masih duduk. Dia kedudukan tano. Antai pengusiat saya. Ate si Abdul Rahman nak kepakai semua saya. Atiginan na keterangan orang nasak ni pamakin gini. Nah iya nani emak nani anak bidak kaltan. Idulutan wangi semua watatan saya ke mga madrasah. Lagi nani kata lo. Awaladin salih yadaulah. Makambo atas utau sa bilang atau. Makambo atas sa bilang atau mi pemanganikan yan nasi kukuburka. Dapat ka mimbuat ka sa ulama miyawa pataka na keguro ko wataka kadnang ko pakasurga ang kasiyome kadnang ko pakasurga ang kasiyabe niara sayraken miya nga dia ko pinggestuan ako niyan miya ganada ko sa ilmu pinggestuan ako niyan pakasurga ang ka na miya kabagak ka sa murya tao kami pumangnikan yan na may kwaya mambawa ka nagyang ko tuwa daw ke dia nalayo kabutilya mana niyan na di pepasif sagyang kaedar pa awida kan ako pergi gede na uman dinya di manggal baka marata na adna sa paringaon kullu mauludin yuladu ala alfitrah uman iwata inimbo ta ating man ayo Nabi sallallahu alaihi wasallam na inimbo ta ada sanin-saning yan da ban yan dusa da akarataan yan fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani na ayab kesabapan kap kebaluin yan a Kristian kap kebaluin yan a Yahudi na kap kebaluin yan a Majusi na sabab sa kumbal alok siyan na miyukan usadi nagi na benar ya na naginan isabab ikalakatan susiksa ko kubur nagu ayam makna niya na preparaduan tan magyam kanang akap kadarpatan si isa alungan amori pangninta si wallah lang tan mamakasurga makalidas tan si sagyang kanan nasiksa si sagyang kanan akubur wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.